kana dabasu da wani nan tulare ku dabra tai wani da simbasin ummata namni silalu jiru namni duwan kana dalagurra tijalan ke gudan hada bata isa umman kun isil maunu tisanni shakkine usun durani le ma ta jannani mala isan mo bakatana ni ne nama nu gonsa jenne ya nu male nama nu gonci jenne ya ni nama jabani tikam no halli fu da sazo rikata kana warra teji Facebook ta ti jala demu undino ka addaba fatanin irsu fadi kanarra wani a tayo jirate mutansu nama kamiyo jani nama istejirati bembe tamini maiki kabate dumale na promo heddu dimma Facebook esa sendani lalu dindisa nama heddu South Africa keessatti akkuma jiru sanii fi hanga jiru sanii nama yoo Oromoon tuqamte hoggas bakka san dhabu jechuudha halkani hirriibaa ta'e nama gandummaan qabna kutaaniin qoodu Muhammad jechuun nama dhugaati nama gandummaa akka namni amma Facebook irraa deemtu kana takkaa ofeen beeku nama walitti araarsuu malee. Ammallee Ansaar nama guddaa keenyaa jira nama manguddoo te fawaayee sana hedduu keessa innillee guyyaa sana wajji jira halkan sama fokkoo jiru guyyaa sana si fuudhan. Meeshaa dubbisi fa'aa jedhanii. Ayyee assalaamu alaikum. Nagaa jirtu. Wa alaikum salaam boade eessa dhalatteen? Ani Harargeetti dhaladhe. Ani Sararrittiin dhaladhe hawwataa biqilin anti dhaladhee garuu waan kijibaa sittiniif nu beekta. Me yani amma kana gartee Facebook kana gubbaa FB gubbaa wal mormisiisa fi namni gartee muslimaan amantaan irratti jaaramanii warreen jaanii ololo oofantu jira warreen gartee shaneetu irratti itti ergee ajjeesee warreen jaantu jira warreen olola adda addaa baadhatanii ummata kana duddaa garaa walitti godhuudhaaf hammeenya Oromoo jidduutti shirattatuudhaaf namoonni tokko Facebook gubbaa ba'anii yaada hamaa yaada fokkisaa dubbataa jiran hedduutu jira kanarraa hawaasni nama hedduutu si dhaggeeffataa jira ati amma nama yeroodhaaf qaaman bakka sanitti argamu si malaaku fi mucaan amma mana mucaa wajjin mucaa du'e wajjin baaru bebira ke wajjin nama mana sanitti argamaa jiru me haalli biyya san ture maal ture me maal fakkaata dhugaan jirtu me maal jalqaba galgala hogguu za'aa shanii fi cinaa caalaa gurtumee dhufe bikka nuti taa'inee jimaa kama hojjetu gizeen ni dhufu niin dubbisee biraa ol seeneetiin mana keessa taa'e inni mucaa du'e kana cinaa kursii walii aanturra ta'an boo caalaa gurtumee har'a maaltu za'aa kana isiteessisaa hanjeen wanti na teessu har'a isinuma birattiin kama'uu fedhaa je akkasitti dhufee hoodha dimaas bitadhaa jee anarra raandii dhibba darbe saboo caalaan har'a maaliif raandii dhibba narra darba jeetiin fuudhee jimaan bitannee anaa fi mucaa baalee tokko adda fudhannee teenyee qamaana ammas bee deemee za'aa torbaatinatti deemee telefoonatti bilbile ijoollee tana Mahammadii fi leencoo nama jaamutti leencoo abbaa mana kanaa mucaa xiqqaa tokko itti bilbile gizeetti bilbilu akka ijoolleen jimaa hiikkattee deessu dhiiftee haatee baate jalaan gabbee kirma qalbiin na dhaabbattee gizeen jala gabba'u taaski bilbilanii taaskiin dhuftee aboo eessa yaataniin jeen bar mana caalaa xiqqaboo yaana caalaa nu yaamedhaan jedhan aboo caalaan eegeessi jaame dhiyootani caalaa jettanii ol yaatanii waan beeyneen jeen aboo mana caalaa yaana har tokko yaanuu jedhan akkasi kutan gizee mana caalaa dhayne caalaan alan nu eegu jiraa jedhan gizee alan nu eegu itti dhayne ejjiinu fuudhee boo namaan na yaame hoottaa jee bikka kana nu geessa jedhan gizee bikka amma dhaqanii gartee dura jalqaba dhaqan kuteela bikka mana farshooti sindoo isa obboleessa fi achi gizee dhaqamtu caalaan ussaanaanii fi ijoolleen Oromoo nama lama hokkana achi ture lameen tun tokko makiinaa fudhatee kutee tokkolleen bahee kutee ijoollee kana lamaanii fi caalaa fi ussaanaa bichaa walee hafe jechuudha. Maamush kajaaniin nama ussaanaa ka ergesan ka. Akkasin mana sanirraa gizee turanii gabbaan booga taaskiin galayaanaa nuti jannaan mucalleencoo waan naan jedhe taaskii jaana boonu kadana jibbeetin jira gizee nan juu ana isin galchaa taaskiin yaatanii jee anaa fi Mahammad nu dhoorgee je achirraa makiinaa namicha ussaanaa ka ijoollee biteenye gartee lafa jala godheef kana makiinaa isaa seenanii gizee karaa irratti qogayyaanu ana daka ulabane tuma caalaa gurtumee ana dawee makiinaa ijoolleen xixiqqoo beekta irra humna qabaa dawee makiinaa ulabane na darbee je jilbasaa kana yoo argarte qofoodii jilbi kana keessaa fuudhamee jira mucaan ammallee ciisu jira haanis Mahammadii sichumaan fuudhanii gad darbanii
wata karra ku ban kabuje mutasan akanam ni naman goni bo bikka ko sagal damni akam na madir obale safi afan oromo dibatu ko asitte izo tinat ilata mi kibar budan de obale izo saboli kijimna oromo man namu tuftoro oromo rada le mali kijimna kana facebook arro albani wan intane na soina ala gurtume mu tolle nubira bude de men amma le khadawe la fadar be gurwaci no imajira mali kijiba soina gurwaci warabi ya umman ni kaysan mali namni kana bada able na kamin na mabire tari morma bi mi gara ko asura tibitari bo bikka ija kaysa ba sari bar bo able nama kana ne jesani bo ka weta kamaran hoppa ne umman ni kaysan mada kamin je gurwaci dan lamni algeria ti lamni bi yetana ka weta kamaran hoppa de nama bo wa mu tan sare ti duye on si ma balay tare wa facebook warati bare na so inu be ta mu wa facebook ni ko ne wa namni ume be ta lupun tungar wa rabbi ume inke jibnu lupun sala gurtume wa ram ta kana ke me adero gafi si kaba me yaada to ko si gafi takkan si gabachu barbade me harironi me nam to ko wa male manin aru yette oromon yo ibidarra wajirate male me harironi hariron Muhammad Said Rabbi Tararamu Isabi Chala wa artisti Chala walin kaban mali sababin gara ajjati isam video mali be kana me tanabas wanti gara lubuti isam video namichu sana gujja Chala gurtume di jolle muta ajjefte tana namichu sana mana jame gujja za sa te mallaka hannebi afere wa hunda godebi ala gurtume asin debian hoci kame amalle deme malak akana kisha ka wa ansun do to bari abban bade on so da do malak akana kisha gutta de ma nama dibba ba se na kan no da tikama aje nama biralle ka dibba bros jarat bitu je kan ne bitu ala gurtume arranda no oromo walli sa oromo be kama de arragi de ilmo silagar de bale yan sa tikka kan jala bude bikanta de geise arka sila alagati yo de bar alagan je se ni sabarta be da garu namni at if you only gijowa if you gadi dalo kana fu daran dalo warra facebook warra din warra oromo nulal tulle wan intale na so na jala gurtume yo na je si malik tabam okay me galla mali me gavi to ko oromo South Africa kes oromo te heddu jiro oromo to kumata ma tu jira kallattiidhaan caalaa bultumeedhaa akka ajjeesu maamush muqaalichi jettan maaliif gara Mahammad erge Mahammad kun gaheen isaa maali miidhaan Mahammad isaanirraan gahee maali maali ajjeecha Mahammad qofa irratti raawwatu Mahammad kanaani mucaan kun namicha usaanaa saniin amata lama cufa tura waliin dalagu turan buuceeji buucee nama je buucee amma buucee ni beekta dhagee maqaa isaa dhagee dalagati ya fukatani jara kana narra ajjesi yije Mahammad kana abo bale yangi ya oromo dina na jesa jeti to bujala maduro hude na mto sana kana mana ya daga ita ka bale yangi yansi ya jesa ba hatti jeni hude wan sanar la ke mutan kunun disu janidi jollu mat ibitto har kuma ganyan ibitta ka batangetto warri usana ay dubata ani mallaka basani malak ajet cala gurtume di fezali fi halin namni jamu bar Muhammad gurgura de beta makina le bujala madro bitebi muta halik makina hare mamuta muta hala mistra nujala basa yanu jesa kun dabe du ka kun guya kana male mana kana bende mana kije kamana fiti ko tujeni barbo wani tane bara dero barbo namni kumbeita akamale bide do se arza beita bobar kawen sirra basani zibira de mu birum babar ablen bre tari kan bobar video vi bar akai sani dace zan gurati bar gide amma kale forti kai da mana mu bolisa kai da gar sallam bar lamblal nama di da makana da baniti nama di da makai da kuno lambara sadde di lambara ku hakura da lambara sadde je fezal nama jamu duita duba morma kana la sini tibiti ablen gara ko ke kana du kana tu murani barbo na ma je sumbar wa nu ara mi be kana min ma duwa da afrika enyu warre chala wajji wa kana ke sar ka ban enyu bala gize nidu fezali fi khalin na ma jam jollu moromo ti jolle tunis oromo de to ko jolle timati be muta kana o tin sai balu kuna ma bi je ta ka di fezal ka jam kun
Kali kamu jolle abba arisi dalagde garu jolle da malaka ambitani tuan kana ko peitani la fajirani wanti hu wala fajala tol fame utanga na papai akana fuda akana fida akana gona tala kurtume tibadi bagutu kuma kabaito wana ranchi kabnu mutadero no bar duanu tundira wala be irano lube wani duna garwa kamalen namni na mana jeto akasare di lukunu bar sareo abba jala dem tu dabani dagenye yo asita farto rijifen darbati alagan dagani jan yo asita rijifen darbati alagan dagana radar garu alaga barno oromon bitamu this time yaro arno oromon bi ilmon tiponu barte to kuma yati arkol qabtana namni burkudan ko namo wallisa be kama oromo gafan ilmo oromo kala tirre haras bi altirre titaba de yerbo habasha to be bar cherchi dura uturre heise igay sakana ligatani barable nariyani tertib de zani in kala dalati tiru be dabasha isalu kunga sigirtu malin sigar gare tani mutacho dan nama da kai jibi bisai jira do pagabi har karran na hadabi lal afana marati ya wai sila afanu oromo be garre yedin ta jibi namni nuti da dai ga ba ha in tanti dala har karran tis kadab debi ibi filde kadab debi tena oromo kan darra fu dari jira na evidence garu wai sila afanu oromo be kai wa mutan san kai sai debi ani da akalu kun kai saba da bara kara kadi debi shirka ni mafina akara kadi titi dani barbo namni wara kam ne kana ma be to ko wai dala fatin di dani na mambe no no aba ke du ko tudi wallahi ko yo oromo to kuma kai atuta ti yo kidan ku tiyo gatta yo isina redi gam kana oromo na sirra wani tane aso ite rabbini ni ba da rabbini so mani ba da garu facebook ana da bagaje to rijun majira garu te tumarra har kan tayin tazarra har ka du garu bala to ma garu ka bi gudan de kamale answar አንሷሪ ነገሩ ትንሽ ምን አለ መሰለህ እባካችሁ በሂውማኒቲ ነው በሰው ነው ሰዎች ነን እና ከምንም ጋር አያይዘን የሆነ ሰው ሲያልፍ ከበር ለማድረግ ወይም የሆነ ነገር ለማድረግ ሳይሆን እኔ አሁን በእናንተ መካከል እንደ እውነቱ በእናንተ መካከል አያገባኝም ገባህ የኦሮሞ ጉዳይ ኦሮሞ ጨርሰው በየመታው ይችላል ግን ሰባው ይደረጋል አንተ እኛም ኢትዮጵያዊ ነን ኦሮሞ ብሔር ነው እኮ እኛም ኢትዮጵያዊ አይደለም እንዴ አንደን እኮ ያንን ካሰብ አሁን ሰዓት በጣም ይረብሻል ለምን መሰለህ እኔ የኛው ደግሞ የፖለቲካ ጉዳይ ነው እንጂ እንትን አይደለም እኮ እኔ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ጠይቀኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኮ ቴንክ ዩ አሁንም ወደዛ እንውሰደውና ምን አለ መሰለህ አንድ ማወቅ ያለብህ ነገር ትላንት ሄድን ኢቭን የኦሮሞ ተወላጆችም እኔም ሆነን ሄድን አስክሬን ልንቀበል በእውነቱ ፊቱ መለየት አቅቶን ይሄ የኛ አይደለም ይሄ እሱ አይደለም ብለን ሁሉም ይሄ እሱ አይደለም ብሎ ተከራክሮ መጨረሻ ላይ በእግርና በአንዳንድ ምልክት ነው ያወቀው ይሄን ያህል ድረስ ሰብአዊነት የጎደለው እንግዲህ እኔ አሁን ሚዲያ ላይ እንደዚህ ወጥቼ መናገሩ በጣም ይከብዳል 19 ቦታ ተወጋግቶ እንግዲህ በጣም አስበዋል አይንን ማውጣት ማለት በጣም ከባድ ነው እኔ ግራ ይገባኝ በጣም ከባድ ነው በምን ምክንያት ነው እስቲ አሁን ይኸውልህ እኔ አሁን ምክንያቱ በደንብ ላብራራልህ እችላለሁ ግን የኦሮሞ ኮሚኒቲም ህግን በያዘ ጉዳይ ላይ የጉዳዩ መጨረሻ ሳይታወቅ ህግና የኦሮሞ ኮሚኒቲ የተዋቀረው ኮሚቴዎች ሳይናገሩ እኛ ይሄን ነው ከምንልህ ነገ ከነጎዳ ጠብቀን ፍርድ ቤት ነገ ይቀርባሉ 2 ሰዓት ላይ ጠዋት ማለት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር 2 ሰዓት መረጃዎች አሉ የኦሮሞ ኮሚኒቲ የሚሰጠን መረጃ አለ የተቋቋሙ አሉ ሌሎችም ጥቁሮች አሉ ብዙ ማስረጃዎች ስላሉ እነዛን ሰብስበን እስክንሰጥ ድረስ እንደዚህ ማለቱ ጥሩ ስለማይሆን እስከዛ ድረስ እዚህ ያለ ነው ሳውዝ አፍሪካ አጠገቡ ያለ ነው ሰዎች ህመሙን እናውቀዋለን ገብቷል ህመሙን እናውቀዋለን ነገ እኔ ምን እንደምሆን አላውቅም ነገ ጠዋት ወይም ዛሬ አሁን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ምን እንደምሆን አላውቅም ግን ሐቅን እውነትን ተናግሬ ማለፍ እፈልጋለሁ ገብቷል ይሄ ልጅ ምንም ወንድሜ ነው ደሜ ነው ኢትዮጵያዊ ነው በቃ
አለመግባባቶች ሲኖሩ በመነጋገር በመመካከር ሰዎች አሉ፣ ታላላቅ ወንድሞቻችሁ አሉ፣ የሃይማኖት መሪዎቻችሁ አሉ፣ ለሙስሊሙ ለክርስቲያኑ የሚያዋዩ የሚያነጋግሩ ሰዎች አሉ። በየመስጊዱ